Isa Manipur boy chi hon ni boy pilo du ta cho hello bon chaw so piti ho jing ka pha tuni khwa ka sei nom chi hele ka lungyal tem khan ni sei dik tin te nang hon na lungyal uma haile ko comment hin pe win lang tum sang jama cho thu aki zap ji na Manipur boy ji a Nagaland na tuni chan gya Christmas man mo ding levin thu ima boy boy nang hon he so gya Nagaland na che hon Manipur boy man na cho Christmas man mo ding ima umlo aji cho Manipur na boy nang ho na boy ke honong kaya navin Christmas naman thailo ke honong kapuna piwin ahi wangin iban lo do ham langa chu iba nang hon laman thailo zong phamon kho ma hilang na galeng gisan langa man loading ti tu bo nin sai jiwin tho chu adi pon kelung gel ken sei hin aji chu Christmas akiti te hele festival ahi pon ibkai jesu apin ni ko ahi ji ai che Christmas kiti ai hon igal do no kum honai khai be ma che ida ki pa le thnu ma ibkai jesu na se na hum pin ni ko ding gal do na ta le khom ho ai bol wa ti a ama he igal do ji hoina teng le ka sei bel lang tua chawang kun hen lang ahi lo le mim kun ho ko ahi a le man da thi hin tawn ho ai ka man thi na ahi wang tua enjoy skin sei ta Christmas Bukai Jesu now sen ang pinding ang pin na ni khu hi ji a kum le tha hi ji a man lo thei chu hi bon sia chu Nagaland na chang ho zo si hin amang thei thein ko hi jong le phanom ta le khom ang ebola le khom jong chom cha cha jong ti ta loading ita he kum khana dam se lai mu zia cha abang khani khom tho ta jong ki pa ta jong mi len khoma ta lu lut ta ang le sunu ma mi jong thein chi abang khat tho jong cho aki je ji en leng khom chom cha cha bol ding lang Manipur boy chi hon ni boy pilo du ta cho ai hon ita thin thang ba bomai ta ita wa so pho Manipur ho ading ang taw ne man bi ji du hin chu chu ai hon ni bol thei pen chi cha cho thanom ta ibukai jesu naw se na hung pen ding ni kho he pati ke cha iba choi wa ita hi iman du hi ti khin se ai la du ai pui khat khin pikit no men ai zo te he Christmas ong nai hoi hoi le ho in kai lo ho zo adi se la kui kho kho ge ti da tan ten mi su khu ska se da ten ke ma mu do la ga sin Christmas ong ne December tha ong hi dia 17 18 la ho 17 la ho ai ting le ho in kai am yim him tam che yang adi dia Christmas ong hiya vo sai ka ni atu chet yang la ho in kon da teng ati de ka ben alam mi gui ta ta ki zot nyang to ko Christmas ong ke che vo sai in ne da teng le February ho ko na mi vi la le thing hoi ho in ho mei thalang ho ding ka ve le chen ho in mi som tung kan long I khom bu ji te lo to ko hi ti lai si wa hi ti du hi ti ka sei no kasi lang abang gya sabihin lang mo kalung tim chu kalung gela system phat chu na ka asihin ating le ho ina ho ichi ting le la isa ting le ho bungla isa ting le ho kuiman upa nupi ho khon kuima khut beng gu thang ho khut beng ji lo chu la tha bu ho akisa ting le thanom ta khut beng lo ho na khut ki bengin tin amen dil ho so amen hallelujah ki tin nupi upo na beng alam te thiong ki lam kit ai wang ho bung lai sat kui ma nupi upo lang go thang ho jong kai ma khut beng nom lo ki pa ta lom lo na ti ta bang ong he ipi plung thim ine wa ipi bo thang ki ang khet thailo hin mo a kalung gel tho chan chu fen se hin sei na laung chu fen se khilong mi ngai da jong hin se the hin hi wang a tho chu ni nai thiam mi la mo a kalung gel chu mo chu kai se hin a pi pe na ka sei chu hi a le Manipur tu chunga chu thu gi za ji asna hilang Nagaland lang so naman thailo du hi ti thu po ki zen chi a chu tho chu kalung gal ken se I da ki man da ding ham chi a chu ho khwa program ki sim ho so thanom ta mangui tin thanom ta ba kai je su pending ni khu chu gal do chi ti chu ken se na bon chawen dam 7 ki mutu ki ka 7 oh bye bye